Nikilungu uwemi weke tumi watindata mwithukizia ni kalibu thina wa kilungu cha uwemi weke tumi muthanani wa omundi nye nita wajavis kimoyo wanzioka na nenda mwithukizia muthanani wa omundi ni muthoche mutaalamu witu ula ni Jackson Mailo na omundi tuwe manima ya kitungu saumu na undu mwithukizia ende kimawa ni karibu mwithukizia tukwatia ne kumayu gina muthia wa kilungu ende anatuwatia ndini wa ukuta witu wa Facebook ula ni ADNFM wasa witu vina witu namba ni yitu ya SMS ya ina ile kenda ile namba yitu ya WhatsApp ya noti monza ina ile ina monza ile dhandatu ina na ni muthikisia notu kuni simu namba ni ya simu ya noti monza itano mwe kenda ile kenda ina ni karibu tunene na mwe muthanani wa omundi yo kitungu saumu kimawa ata kwambisa mwithukisia na kumwelesya kimawa ata kitungu kita wa kitungu saumu kwa alama tamisi lakini nizikila munuzi saumu kisita yingine garlic ni kitungu kitumika kwa uwi kitumika hata spice mala maingi kuspice musele kuspice nyama kuspice ino bingi pia ni kitumika hata ndawa ni kitungu kithana demand muno no mundu nenda nikana nivundisye mwithukisya undu wa kuvanda kitungu nundu wa ilo kisuvia mpaka wise uketha kitungu saumu no kitungu ilengi amwe ni maketha amatu angine maketha ikwasi umundu nenda dushughulikie yolo wa kuketha ikwasi yani kuya kitungu mpaka wise uketha ikwasi ila niyo yitawa bulb no syao ulozia wani kitungu saumu ja mino bando mundani na cia mea na cheza kuyania ibinda yayo ya uketha ina si steps muonza ila wile kuatia nikendo faulu ndene wa wemi wa kitungu saumu yani garlic kindu jambe no iloza kwa kitungu kila kisio yani mubai ula musio otondu kwa lamba banda mbemba undusa kwa mbembe lanzio yani kanela yitikile tukisioni cheni kana ila ndo ma research maona ni itikana niyo yikane sabukweni kuona kwa saumu pia ni very important ukasa kuwa the right variety yani ndiye la juni ni asiata utakuwa saumu ila itona kwekaneza ndeni wa kisiosieni kindu jambe yithie itona ku resist mawala metha kisioni jucheni etha kweni kwetha na mbepo mbinge manda saumu muvayola withia utona kusie mbepo kana kwithia wombene onota kunite ndawa ni tona kwithia yina ila yitawa immunity ya yombene ya kwithia ni yogitana namba neka faulu neke kanesa kitungu saumu kivanda wa vandu vailiata yani muthanga wa bala ubanda kivanda wa vandu vailiata mumea wowote ona undu ubanda sindu ila ingi weweta muimi lazima uprepare muthanga waku kindu jambe kilawa ile kweka ni kuima muthanga ukeza kwitha ni walekania ndukathi ubanda saumu bandu bomu kana pandu na bataimwa muthino na wiva shughulikia ukili muthanga usu na jembe either utumie nzau utumie tinga kila utumia utine muthanga usu ize kwitha muthanga ni walekania ona saumu yaku amelejabu mwinu thinesa ukeza kwitha ni mwinu wendete nesa nijia nitenesa kwa mituki na muthanga waku wija we well drained uize kwithia kiwu kiyotu mana ni muthanga utona kwathukia kiwu kalikandi nesa ti ula muthanga withia walika kiwu kitumde ya wayo uloriza kitha kinesa olikande saumu yende tu akisha muthanga waku ni well drained kiwu ni kilikete ndi ni kind of loam soil lakini ti sand lakini whether we fertile lakini niweza kwithia yu kiwu chekata ni cha sip in na pia utihakikisha pala bandi tuna banda ungua siembe nukathi umande bandu tono banda saumu no ilika ungua kiembe kila cha ukenene obande saumu ya kubundi no yetla wiso ketha banda saumu undu wathukia inana bandu fesua nesa
kweza kweza ni kwatete suane sound mailite ina mune umesie ya ina sindu sio menenge competition kile bindo amebanda wize kweza ni kana wize kweza ni yo kanisa muthanga waku wa uluzeni hakikisha paundi muthangani ukalija lula wa centimeter 20 na uliko kathelekele kana 25 centimeters rura wa nuko 25 centimeters kuthinde weza kwethia muthango usu ni loose kabisa onakuka thingicha kwoko ni ulika mpaka kukeguo thelekelia kabisa. Yes, usu ni muthango la musio kana isu ni depth ila ya ilite kwa saumu. pH ya muthanga bula tuvanda kitungu saumu mwemi ailovanda kitungu saumu vandu muthanga pH yaguo iliata andu ingi maithi ma mithanga yo lakini mithanga ila twina yo sana ndinene okamba iyo ndhe range ya pH ya no 6 to 7 lakini pia no important tamuimio matuku ma mekalanga ukatwa muthanga waku ukathime wandeni wa lab nikienda weka ikuono ibanda sindu sile na utona munda kuwekiwe nai no ni pH no kwa watu miye fertilizer for a very long time watu miya ndawa isu ila ingizio usio either mundu wona wakabubodia ikakwa nangio muthanga ni kwati ni mungeleo ku it's very important ukathima muthanga waku time to time. pH ila yailile kwithia jinsi kwa kitungu saumu ni pH ya 6 to 7. The potential hydrogen yale kitha ye 6 to 7 then wala chat atalamu maka kuoletia maka watajo muthanga waku kana ne wetekelete kana ne we engine su either we alkaline mauta biondo kweka either we acidic muno mauta biondo kweka. Yes, weze kwenda muthanga waku ni we ni yake wangu kila kisio cha saumu. Pia muthanga waku kaithe wona mathina no nundu banda wa saumu no ukievu kekiavu organic compound kana manure pula windo ula woete nesa ukekiavu mundani ukabulanya muthanga waku nesa kekwata na bubu ukaithe saumu yonje bubu yewete moyo kabisa yewete moyo nesa kakwasika ka kitungu saumu kavanda wa ata ukita uleka njai kana uvanda ata mbembai yani kivanda wata na space nyacho zaile kwetha ili ata nuwa wila bulbs yako ilangu utavisi dilikana saumu ivanda wa bulbs nikala kindu kilengu lovu ketia wani saumu kiuni cho kivanda wa na ndoza yake kima kilengu lovu ukadhiyo kapanda kila wailile kweka ni wadhi wawa esa moji yako iwi globe isu ya saumu uka umeseparate utilange hamwene mabreak ya dormancy no break dormancy kana ukamana direct ku break dormancy ndiye lecha ku break dormancy ni undu wosa tatwa sita nyau ta mbemba ukasok utuko muima wijoka zakuda ni shimbie mbembe zuwa no avyo banda yumeti ya mumo mindo shoot imeeta emwe kuniko ku break dormancy ya saumu either no wose ukainda kiwuni kithithu kiwuni yes kiwu fresh ukainda bau kana na ndukainda wese kwitha ni kana mindo utuko muima kana nyau puinda for only about 1 hour then we make it thanguni ya nylon we mikunike yabu yembe neso bijoto ya zobye joto ono wethie shuti na no umekie yindeni wa bulbs sana yindeni wa utambito break yindeni wa bulbs wose wekie kiwuni kiu for some minutes then utosa uteke thanguni ya nylon wekunika ikwatanila stress yunyenya shoot poni kwate tuima aya osa ila bulb yaku either no mindie ya unya shuti ya meanga osa inde yuyu ikwatene yendo yuyonde anya ambeyo kwanya utilaniti ukwate tuwatu twaku tusio unye aya na ndukarete kunyele thango yitha saumu ni bayulu
ko kwenda kuua iwe kana nayo bau ile thangu itha yulu yu machotuwa lakini wibanda ndo ilo yunya kathangu kwe kana nako keba kakwatene ndu kakwatene nanu sio kumana kana kuosa wathiwa woma na mwala mabalbu ala manene ni mumetha mena potential ya kumea metuke ndu yije na lewa kutosha ndiyo kwata ni kwijia yombe ni ishuti ilo kunyithia na utiyeka ate no ya avoid kutumia ilo kuonde no supermarket sana manda ando aimiala ma itungu saumu umande mo maka utea mombene tukesotewa bald si kalite muno ndu saumu ona nokikala ona migena oite umea oyetelete kuza kuua ayu ni uthio mibanda ukesa kwithia ni yenda kuule ukesa kwithia ino kana sondu bailite aya yutu yetambia katatu ila twasia ni kuosela bulbs nikenda umetilanganie yikata unye saumu nikenda yigire witha kwitha wina saumu ya kwila ready kukwenda uthio mibanda thini wa field kindu cia kana ne kuthi kupanda i bulbs isu kana ila inda waunya sitwa cloves yu i bulb ila nini what laje uma katwika kamwe itwa cloves ini to samotutu asaumu to mabubu bulb nisu yuko kupanda clove isu kuona muthanga waku prepare either ni ukilie bedi either ubanda nino wa baro either weka ata ndo kule ciondo to no banda thini wa field kana muundani kwako kindu chambe oza kila ila clove kana kala ile kwasi uyinzie ndi sentimita ile kana 3 ndi ile kwasi yako wose wenzie ndi sentimita 3 wasioko yenzie wenzie mondo wa mwi wende mondo wa mwi wenzie na baba ile kavyu baba ile kobena utheke uteka na baba be mondo wa yulu basiete yulu pa point it upwards kino kila ile kwika kingine ku space nwezi no amino mibanda 2 to 3 centimeters ndi haya spacing ya cloves isu yako spacing yasyo hakikisha ni about 10 to 15 centimeters apart kuma clove yumu kuthie lenge nonkalaka dula ka 15 centimeters hakikisha spacing ni yesu 10 to 15 centimeters kuma clove yumu kuthie lenge 10 to 15 centimeters 10 to 15 centimeters kume mwi kuthie lenge haya kwa raw ni laini raw from kuma laini omwe kuthio longi ni 20 to 30 centimeters unaona ulalulo wa centimeter 30 uhakikishe ni wewe utono likavu katikati kuma laini raw imwe kuthi raw lengi kuma raw imwe kuthi raw lengi onu usinyo mubandile wa saumu kameme kaito FM adhiani tukilete ndumo iye mambo sena sianda tuikombanesha tuikuwete tuikumanyeja tuikusomeja adhiani FM medhoma mokamba nongo kenda na kenda katono ile FM wase wito binya wito na kisuvia wa takitungusa munekenda mumyukethia indi pa ya muthiani kabinda ne kauketha ne waketha ngetha mbailu aya ekatuthie saumu yaku no amino mibanda ende tu manondu tu no misuvia mundu to imiete iza kuko tunengenya mausia o masio aya watering and care kana kuikia kiwu na usuvia wa saumu gali gini nienda regular watering yani ukesa kwitha no menenge kiwu kwebinda lakini utakisha muthanga waku te waterlogged kila gugine so tumana nondu ja tumana kitongo saumu waku ni wo kuhakikisha kitongo saumu kinetha bebandu kibandu be kiwu kingi kana kiwu cha kugilongithisi chukie cha tumana bu cha kwama bu kiwu muthanga waku withe no to nonyo kiwu aya kindu kingi waile kwika kila kitongo ja saumu cha kuwa mino kibanda ni kwikia mulch na cha umila ukosa ne kimbumu ukaiya ba muini uweza kwitha kitongo cha saumu cha kwiketha kio thithuni okelebinda kime ukika no kio kwata siwa mondo ayulu na bunde muini pekime
na pia nundu wa kwika undu tosu wethia wo wathia zila thito nome likana thia niyo mumaitha wa mumea mundani nundu thia itha asembaniti na hii nutrients nola bwa kwekiye bu akaya na ke mumea wa kuikosa kuni kenda wolange competition isu hakikisha niwe Kenya mulch nikenda pia weza kwitha kuima kwa kubuna wao langa naweza kwitha na thia ni yakwa laje kwenda kwika ate and kila mbomo ni the best. You're the best ibindani ila wikita ate ubandite saumu yako. Izi ni yathu kumanesa nundu yo ona yombene yoma izako kikatwika nyo katwika obu. Haya. Nenda tu itambia ya tandatu. Twi ya katano. Nenda tu ya tandatu. Para tu unene yuluwa kunya na kusiya medudu. Kindu chambe hakikisha regularly ethandu nekia mulch ndu tunaja niwe kala weed kuweed ni kukuangalia yu hakikisha kila binda niwe kalia mumea waku ebandu bathiu undu mbeva yikala ebandu bathiu saumu yende to thiu weza kwitha tena kindu kio compete nayo nundu wa nutrients na kiwu kila kilongithie thia jikethie ona yende no vamia kiuchu saumu waku keza kwitha ndekwe kata lekwata kiwu undu vailite kindu kingi wele kweka every week kana every time ila wewe sela mundani kuni kila saumu ya guise kana wakwitha yambie kwa matoni ni midudu wakwithia yambie kwa toni mba ikalo isi sindu isu regularly kwa ibinda aya no isi kana nematodes ni chambie ila se isamu imea hapa umindoni mweini kana infections yote ito no kwithia siende no likandeni wa saumu yaku uteumana ukahakikisha kana niwe kata you do away with them twathi kuketha harvesting kuketha hiyo ni tambia ya monza pa kwa weeding twaansia weeding ni regularly mostly unapata oneka every week or once isila gugu ukuangite kalaka umilete nundu twayalechena twaasya weka regularly weeding nusi ya mumea waku kubeno nutrients na kubeno kiwu yes kiwu kila ungithitie nikenda mumea waku weane kitinywa ninyo nila thiye mete nina sovya kitungu chakwa kitungu saumu ngama na ata kana kitungu saumu chakwa nikivikiye vinda ya kukethwa na kikethawa ata yu garlic kone kala mundani vinda yasa kuwele kwitha we yumbaniti garlic ni kwikala mundani yaile kwikala miei monza to miei kenda ukenda yese kwitha ye machua eso bibalbi ya yavundi kuni jiki tumiwona yitewo obia obewe yulo nundu yu time your care for your sovya kitungu chinu kona ni yasa ni monza tumikenda ngenda isa kuka ye machua noto no manata kana kitungu saumu chaku nikithiwe ki ready kwa harvest kindu chambe kwa thiba usaumu ni wenda wethie matu alamande the lower leaves ne mambe yotani kwikala me yellow nangi mayambe yobalukanga ndi utuko tithia matu alame mande ne mambe kwikata udrop kana mume uombene no ambe yolecha mindo matundi kaida maende mabalukite metikite ndi poni boma na kana exactly time ya ku harvest saumu yakwa ni yabika na yote banga kindu undu wailete ku harvest wasisia wetha saumu yaku ni yabika mbe utono meketha ata how are we going to harvest it kile joto ile kweka osa kisiko na utila we careful no tinzo ombola utumite either fork kana kisiko na utumie fork kana katumia kisiko winze kitungu saumu chako mbola uteuchananga likana ila weka mechanical damage with ya wala quality ya produce ila winayo kuilo kwinzango ute careful wananga kitungu saumu chako kiuno yuo ya nono ndo itwa sokoni kikitinange kuwele we careful mukeke mechanical damage
Nondo mondolo biti etha ina nango ni insects ina nango ni kiwu ndukana ngela wende noketha enzo gently unyembola utekwa nanga bulbs ile isobete bubundi aya pe curing ni la wa unya yuyu nikenda chume kieke kwende na kumea yuyu nikenda kile ni chanya waile kukiekata osa otwae pandu pe room ventilated nese no na ndo maiso be sindu sigide shelves alama ima kitongo makaya bubu kimoyo ulu kingi ndi nikana kilikenze beneza na kinya na kilika ile ndi ni waila na moito wa dormancy ni laza kwa kitekwe kata lakini kivu nikitulite tu chetelete nya ibinda yao tawa sokoni kwa wosa endo kiyebubu for about 2 to 3 weeks nikana kikata kilike into dormancy na ki dry kabisa naweza kuja nichekata ni chosa sula wa kwekala taki yetu nichekala taki mete mundani nina umyaba mundani wakwa na twaba ya vandu ventilated vandu velikanze venesa yo ngakithosi ata na iloke park ata nikena kithosi ila wamina kila kingi tu nene ni storage enda wose net loto net wona atuita kitungu ikia ni garlic yakuba u i ready kuthi sokoni ndukatete kwikia kitungu semu chaku ithanguni ya plastic mundu wekia ithanguni ya plastic wambia kukikate kinenga stress ndi usiambie kunya shoots inge kwa bandu ba kutwa kitungu sokoni utuko ridi anikimeiye kwa ndukatete kwikia ithanguni ya plastic ikia ithanguni well ventilated kinanze ya kutosha na indi kuthi sokoni garlic ndini wa market price ni mwezi neza kana kitungu kimwe thia akite wona shilingi 25 kamwe wa uka bulb kamwe kwa twazi obandite osaumu ubandito mbingi no kwata tupesa tusio no tetelo ibindo ya saa lakini preso kwate tube kwa ubanda wa saumu tiwosu steps iswate yaweta mwemi ndiko katika nano kwa feli bandu nundu kibanda wa una kuoleja kitingo ndungi kimaundu maingi na kiyo utinda jabu kile binda no once kwa sisi ndo kiendeye lakini wimana nacho faida witha wipo at long last utumane waku wa muthia kwa mwimi muthnani wa omundi utumane wakwa kwa imi nendo mea imakindu unique imakindu kila kitaima wanandu alangi tume ni mani wela yatwa kisioni imakindu kitu anako kwitha kitena competition nikenda uone faida sitawa kwenda wa Jackson Mudinge na namba yako ya simu wendo ni consult ni 0794 199 719 wendo nguliondu maande kusila namba niso ni mubaya ni asandi mwithikisia ni kia kanani wakwata maundu eli atatu maundu kitungu saumu kima wa inesi yenye machona kuma sokoni na mayaisa manonu kima walakini muthnani wa omundi mutaalamu ito ulane Jackson Mailu ni wa utethesia na wa maundu kima wa undu kibanda wa na undu wa ilokia nwa wendi mwithikisia ini ni maitona indi utuma ukwata mbesa mbingi ni kwitha ini ikwase yimwe ya kitungu saumu no wona indi thoga mbesa mbingi kwa wendi kila chako tabia mwithikisia na mwimi muthnani wa omundi endia na kuima ni maji gitumi ni mai kuutedia ni mamwithikise kugitha kana indi ukwati waku no waendia na kwambata kinungu cha wimwe gitumi mwithikise va mitamboni za Athiani FM nyeneta wa Javis kimoyo wanzio ka kigitaki twithiane wakatano kilungu cha uwemi wiki tumi kwisila va mitamboni ya Athiani FM Athiani FM wasya witu vinya witu